Khasi Auto Society mendaka sngi kala penlong ya ke program bekerpang hakabala rakhe dan borom ya ke sngi Lyngkhuh Iap ke prapulai jang Myllung Soso Tham. Ya ke ni ke program la penlong ha Jaintia Eastern College Khliehriat MP jang ke Rajya Sabha u Dr. W.R. Khaluki ula long kumu kongsan bad u MLA jang ke Khliehriat u ba kermen shela kumu sembut kongsan. Hakan ni ke sngi la yo ruban pensngau ya ke jingtho belatho diki reu shampang kasap ka culture khasi kumbapawa ki poem Myllung Soso Tham belatho de Professor S. Dekar ibadai naga head khasi department Nehu Shillong. Myllung Soso Tham kumu nongker siu ya ke jait ben reu belatho de Dr. K. Phawa bat ka rukom perkhat u Soso Tham haka juk balalet bat bamenta belatho do babu O.R. Chalam. Hakani ka sngiu Dr. Khaluki ula pelat pat baru ya ka kot hara ki sur Myllung bat ki ese wala penbiang dai Dr. Davidson Dengdo. Ki bala ai jingkran ki kentobru usambut kongsan uba kermen shela u President jangka Khasi Auto Society u Professor DRL Nonglat u Dr. Fairvision Nong Tudu bat u Padar Aiwar Pakma. Ya ka program lapanyai da Vice President Kashnat KAS Khliehriat uba ES Shangpliang. Bagi yang chief guest, terima kasih salah. Lepas ini, bagi saya provide token saya profesor. Panadu bedang red nga kemau masa syong kelas 4 ilayo kewe ke subject hajing ide bar ke kod la tho da Myllung Soso Tham. Te hakani ke kod ni syai puli man kasgi ya kani ke kod kadon kewe ke subject kasi subject. Te ni persang ban memorize gitu kena mungkin la ban tho yaki exams. Hadang ngi skem hamne baro ni bai don hamne. Ni kemau yaki jing tho jingi. Ladang yem la ban puli ban kemau lut yaki to ke kod ru. Handre at least IBR jing tho na ka tu kod ni apply ka jing im jongi ngaya lede ka we jing kren ka jing tho ma dat code bong baro bri bastat mano bala banlen la klem de pli kala komno lai ban kren kani ka siu yede ba ya lede ngi don la ka chong ka sa handre lada nim yo pa de kala ban implement ya kata nginum boy she handre chipun kum kita ka jing tho ba I tho ha ka code jongi Myllung Soso Tham ba baro mangi ngila apply ka jing im jongi Ada kawai ke pasal si hang ni aku abang itu yang perlok mak hantam ke perlok kasih mo kita wana do na Shillong kasih hills ni kum kisenteng hang ni kita benar mo bawa jadi hills teng ni don itu jings ir ban keren kasih kadau ngaya lede shimet ngamat hagapor pengali college po Shillong college kita perlok ki keren kasih ngam sutho ni ke stylish hi-fi kalong ro ke college ni saya om tag wah kini kisih juga te katuk pensiringa namar ki e ki jingtho ki ongba ki jingtho na kawan na sora ne sathi mo ngam dunut haban oi kata hare katkung ki jingtho ngala ban kren hare de persang pat ban kren ki perlok apo sor ngala ban bakla or maybe they look down at me ka penting kala yang ban kren kasi tengah kemau aku por pengadang lit college ngasai kren ki perlok kasi de bareng Tik am ane rumah kerben actually pareng also very broken. Broken pareng wa. Ritang man om light ya mo. Boy yang isya kecil right. But pensir kela yang iban keren je ketin la jong. Re ngasih komen ban om. But sel sorong ro ban yeng hang ni. Bagi don kini ki ramba jongi. Naduk ki long kemi ki ramba ki ba persang ban pele pensa yang ketin kasih. Ban ngangi scam. Lalu don inu benta nak kalian jonga. Ban nak kini kesem ban khamdam nak sarkar. Kebangila ban ya contribute ban ya trailang. Please give us the opportunity. We will love ban mo hakani ka por jogi ba ka khasi language ka rung hapo jogi e schedule. Kata ka ki jingkwa jogi ban ngangai skem ngam du jingkermen ba sun lanu ngam te sun insayo ya kani ka ban rung ya kani ka khasi language jogi hapo jogi e schedule program. Kadon ka way content which is totally opposite. And they similar dan similar dan similar. What was that word? Tengkai. That was tengkai. Tharai dang bunhit ki benar jangi bom situ kata ke what's tengkai. Ngaya ledi ngana but tengkai means pen. I speak it nicely on that word tengkai. So for me ngada tharai is spending long pelut put mah.
Haden pon itai berlok he if I'm not mistaken, he didn't mention bangala bakla kata kita. Yang if I'm not mistaken, itu kecik ong jopi is opposite. Yang no, I studied it. I think I'm right. Yang bakla kata. He didn't say directly. Then I call my friend, kasih friend. Oh tangkai kamu ayu. Ibak bandri pi juga. Yang tangkai min preserve. Belum pelang, pendek pensa. Hanta nggak realize nggak, what kind of words is this? Kena Sngi, kabelabo kerpang, komban kenmau burong, ya Myllung Soso Tham, ubah dari Myllung jong karikasi jantia jong, bat nganong ipi, habanga pek mengalatip bon grand hagani ke Sngi kani ngapet bat ngai ba Myllung Soso Tham udon keling na jantia ba na kasi kupa jongu kat kum ke jinglap jonga udai hat Kham Pher bangan tharai dai kita bar jantia bat ke keme jongu kedai lengkin tham kemun combination jom kini ar ki cakap hoi nganum kren sibo ni ke kebolak penmi handrai kawai ke bagas ngau tenak kelong ba kum ke kasi arthos society film pelong ke program ke pelong ke program ke bagerpang hagani ke Sngi ke bagerpang khnang ban kenmau borong yom ni krau perkhat ketok ketar jong kejai penriu kasih. Hoi, awai ke abang ayat, bat pet, buat benia, awai ke idon kijik sausi yang ketuk por, beliau dalam sedang ini kijik tok kijak abang don selong kumunong hikai, hak school, jong ke government high school, ke bahak ketuk por, kedai tang maka ke school hak dikit hai dalam minyak ke India ke jongi, abang persang bat let sigi yang kisah di beriu. Penyok kecing kersan, kemudian terwai gini kecing kersan, penyok kecing support. Hoi, kemudian imai lah pas ya gini resolution, hak assembly, penyok itu ya ketin kasih hak hernit ke bapra, jong kritisin syar ke India, baru nilai ngot ki member of parliament ila kren do mapala mga katha ila kren po parliament ban include yu karo bat khasi hag each schedule jong constitution in India hoi seminar ba khasi asthar society tangsen ila le Delhi renga panmak na officer ketuk Sngi kedai Sngi bangan mi dari India bangan le Middle East ngamla ban ya don rengkat renga kwa ban don rengkat Handrai tang kawai wa fi ong benne. Kabanga tharai la don kejing persang. Ai bakan debate ka assembly jongi nang ni sekhaman. Hoi ni don arjat konrio. Bangin le de khasi ban karo. Ngapai ko parliament. Hindi kede kawai. Bat ngadakan mau bah banga keren apo raja sabha. Namar hak tu kopor ni don chairman ubadai ngatrai na po Andhra Pradesh. Wan kataya naidu. Usai keren bahai ke dia. I wish bangan ye bagi member ki bawan hang ni ki keren dekat ketin lajong. Tengah ke por bangan keren dia ke dia Honorable Chairman Sir. Ke state jonga ngidon ke ketin. Hendrai himrik recognize ke sarkar ka. Ang hangno pin lap pakadon ke state ke claim ke ketin. Kamu cudan kum kata. Dengang ke ability sir pa phip encourage yugi bagin keren ke ketin lajong.